Ndũgamano nĩ iratogota kaunti-ini ya Embu gatagati ga Gikundi kia Ma-MCA makiria ma 20 na mutumia wa ngabana Teresiah Wambora niundu wa kiria Ma-MCA aya Marauga ni kuingirira wira utari wake. Ni tumutite ni kingina wetu wa county no ni etikire go keep off siasa cia county. In fact aitonyerera gwa ikumuthigandaka na ni akuonekana muno in the eyes of the public. Mbara matina jio na tekwangirute ko tuko speaker no arutirwa muthenya ano magoka magekoma na magitara kura. Marauga mutumia wa ngavana akoretwo ari kihingo kinene kuri wira wa mbunge kurora uria maabitha honge-ini itiganite thirikari-ini ino mararuta wira. Makiuga gutire hindi mangiathana hamwe na ngavana maramwira eherere wira uria utari wake. Guku amwe yao makiuga ono ni akoretwo akimatumira ndumiriri cia kumahemekana. Tie vando watho katiba ona kana ene other written law yugite wira wa first lady in the county. Twese kwavati ukorwa wira ari uria labda thomere kana akivaririria muse ito maundu twa mithembe. We elected Honorable Martin Wambora, not the wife. So we are telling the first lady of Embu County to keep off the politics of Embu. We have heard, so many of us, I'm lucky I have not received any text from the first lady. But I'm told several of us are being threatened with the texts. Thogothogo gatagati ka Ma-MCA na mutumia wa ngavana irerikana gwakiririo ni ikinya ria ajumbe mbunge-ini ino kuhagura uria wari muhiuria wa mucarisha Margaret na Kariuki uria kuratuika ari wa mwahu wa ngavana. Handu-ini ha Inoro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.